Ndiyo, ni rahisi kuwaza kwamba ninazungumzia biashara yako, na ni kweli ninazungumzia biashara yako. Ni rahisi kuwaza ninazungumzia mali zako, ni kweli ninazungumzia mali zako. Lakini kikubwa zaidi, ninazungumzia mtaji mkubwa kuliko yote, moyo wako, ambao ni mdanganyifu. Moyo ambao unakuweka kwenye vitu ambavyo ukikaa chini kufikiri na kutathmini, unajua kwamba hiki sio sahihi. Mimi naisikia hiyo sauti mchana wa leo. Anasema, Abraham, toka hapa, kwa sababu nimekusudia kukubariki. Sio tu kukubariki, nimekusudia kukufanya wewe uwe baraka kwa wengine. Sio tu kukufanya uwe baraka kwa wengine, nimekusudia kukufanya wewe kuwa mbaraka kwa mataifa yote. Sharti utoke. Nazungumza na mtu mmoja tu katikati yenu, sio wote, mmoja tu ambaye anajua kwamba anahisi kuna mahali anapaswa kutoka.